wonya dzesi yawo ta le Kristo me hã ɖe menye ƒe be nya yo menye be nyemekpɔ tio be nya yo menye be nyemele Kristo me wodzidzi be nya yo xɔsewo be nya yo ne nekpɔ ame ɖe ye wònye hunɔa egɔme ye be gbɔgbɔvɔ sɔgbɔ le eme menye gbɔgbɔvɔ ɖeka yo ta ne yi hunɔ ɖe gbɔa etrɔ ne ni eli o trɔ be sugbɔa etrɔ ɖe sia ɖea wòmɔe gbɔgbɔ ɖeka eɖewo nye na gbɔgbɔ eve eɖewo nye na gbɔgbɔ wo eɖewo nye na gbɔgbɔ blaeve wo katã wole eme wɔwɔ ya ɖe Kristo ele me ta wɔwɔ ya ɖe wonye kesinɔtɔwo le gbɔgbɔ me ɔmiwo nye ame dahewo le gbɔgbɔ me elabena gbɔgbɔ ɖeka le nyea me ebe yayratɔwo nye ame siwo dahe le gbɔgbɔ me haleluya egbea míaƒe ta nye be míayi dɔdzi gamesu be míayi dɔdzi ana be mi dzi ha ɖe nyemenya fi miedzi o mi dzi ha be nka tsitre na Yesu alo be miedzia mekawo be ha ye aʋakɔ asrafowo be ha ye amen ne mieyi nye be duwo me ɖevi ta ame yiwo tso kpali me lɔƒo kpelẽ kuma agɔti me kaka yi ɖe Ghana me ne wova sa afuwo gbɔna nu ka mie wɔ yesina alo si agasia ɖewo nye ŋutilãme be asrafowo nye kpakple mi nye gbɔgɔme be asrafowo meka sesewo meka meka sesewo efonye ya nya ŋutsu aɖewo yɔna le gbadagba ƒe gbeɖegbea be badziyawo enya be foa nye Isaac ebe ye xɔ ƒe 15 yewo le dɔ srɔ̃m yewo fri xɔ ɣi ɖo yewo la ya ƒo dzɔ ala kɔ xɔ fri bikla dɔ to kɔ foa ɖe keke dzi wo le dɔdzi le wɔwɔm kaka va yi ɖo agunu towo me nyema yɔ dzɔa yɔ ezã yina dodo ge yewo da ka na wo yewo dze anyi ye ŋutsuwo madre abrafowo madre yewo va dzegbe sam do kple susu be yewoaɖe ta le wo nu ye ƒe 15 via ɖe ye wògblɔ na abrafowo madrea be yetɔ megblɔ na ye be yeasame tɔ be ye yeagblɔ na amewo ase ye kuro tɔ te le kpɔ ebe efɔ yi kple dzia edebaya ɖe va mɔa dzi kuro ɖe hafi ɖeka le eme eye wòle leke amewo madreawo le babla kuro ye wodzo va yi gbadaƒe wodziwo kaka va ke ɖe ŋu me aɖeke mele amenutoa katã me aƒe dzu ka o yewo va yi bia se yewo ame yi wɔ nua tso gbadaƒe ne yi badzi va ƒe me yewo va tɔa gbɔ tɔ be yeme yafia ɖe ko yewo va yɔ viawo va be ŋutsu woame adre va tso yiwo le mɔ dzi ye be ye gblɔ na be yetɔ megblɔ be ame ɖe gblɔ yease be woase yetɔ eye kpɔ debaya aɖe ye ɖe hafi ɖeka le me ye bla wo lɔ ebe nye yetɔ va tso ka amen fifia ma bia se lo badzi ya ƒe 15 ye sese wu be Yesu yi le me wa fifia wo ya na gblɔ na be ne dzokatɔ ya gblɔ nya yi ya sea beka ya gblɔ ne nɔvia se fine mi mekpɔ abrafo le gbedzi kpɔ nye mekpɔ abrafo le gbedzi brafo va tso le gbanavi kple tsaɖome dome mekpɔ li wonɔna le gbedzi menye ame sia ame ya kpɔ do agatɔ to asagbe do afi woaku
Ne kpe ɖe kutsitsi ya ƒo. Be agbafo madre. Woado ɖe ƒe 15 kple ƒe 17 dzi. Koe ƒe 15 dzi ya ƒo nu na wo nenema. Nkata ye wo ya mate ƒo nu na gbɔgbɔfo. Hallelujah. Fofo la gblɔ na vi la be nɔ anyi ɖe nye ɖusi me. Va se ɖe esime matsɔ wo futɔwo awɔ wo afɔ ƒe afɔɖodzinoe. Salmo ƒe agbalẽ 119 Marko ƒe agbalẽ 12:39 kple Hebretɔwo ƒe agbalẽ 1:19. Ta no gblɔ nya ma zi 3 le agbalẽ me, egɔme nye be ye nyateƒe matrɔ neneke magate atrɔ. Ta nyateƒe Mawu Fofo la gblɔ na Mawu Vi la Yesu Kristo nye kpakple woƒe Aƒetɔ be nenɔ anyi ɖe yeƒe ɖusi me. Va se ɖe esime yeatsɔ eƒe futɔwo awɔ eƒe afɔɖodzinoe. Eye wògblɔe nɛ ɖe enɔ anyi zi ɖeka. Medzi nye kpakple wo míalé ŋku ɖe nya ma ŋuti. Yesu Kristo, Fofoa gblɔ nya ma nɛ vɔ, gake egava dɔe ɖe anyigba dzi ɖe nye kpakple wo ta. Hallelujah. Nye kpakple wo ta wòva anyigba dzi. Ye wòva wɔ nu kɔ. Eku ɖe nye nu vɔ̃wo ta. Eku ɖe wò nu vɔ̃wo ta. Eku ɖe amegbetɔƒomea ƒe nu vɔ̃ ta. Be Abosam maga atsɔ nya ɖe nye ŋuti nenye be míele yeƒe akpa dzi o. Ok? Eyi ye okua odi. Minya. Fisi afi na me ku koa odi na me. Okɔ na me ayi na edo me. Alo? Obe itsie alo? Le amegbetɔwo katã ƒe gɔmesese me na ame ɖe kpe gɔme nya mia yi aƒli me. Alo? Biblia na míenya be anyigba be tume enye etsieƒe. Ema ɖe akpa eve. Maya mele mi katã ƒe gɔmesesewo nu. Ba Biblia ɖe me na mi. Ame yiwoe nɔ agbe ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu afi ku la, afi ne Yesu ne wòava anyigba dzi, ame mawo nɔna afi yɔna be Abraham ƒe akɔnu. Ame yiwoe menɔ agbe ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu dzi oa, woawoe nɔna afi yɔna be edzotame. Ok? Wɔwo kple vea wole aƒli me. Eye mama gã aɖe le wo dome. Ame aɖeke mate ŋu tso le aƒli me ava yi ɖe Abraham ƒe akɔnu. Ame aɖeke mate tso le Abraham ƒe akɔnu ayi ɖe aƒli me. Vɔ eyi ye Yesu kua, eyi teƒeawo kple eve. Minya be do ŋugbe na adzɔglasua ɖeka le atitsoga ŋuti be gbea ke makplɔ ayi ɖe paradiso me. Abraham ƒe akɔnu yɔna be paradiso me. Ta exɔe se be eyi woyi la, ekplɔ adzɔglasua yi ɖe Abraham ƒe akɔnu kɔ fia Abraham be eya nye eviwo mamlɛa le xɔse me. Eye wòdo gbe na ame yiwoe le elalam. Ye wòdzo le fi ma ɖe eyi ɖe aʋli me. Eyi ɖe edzota la me ye wògblɔ na wo be eye miegbe be yewoma awɔ ɖe fofonye ƒe nya dzi oa, mienɔ afi va se ɖe esime ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe game asu. Etrɔ va Abraham ƒe akɔnu alo paradiso ye wògblɔ na wo be ok. Egbea mate akplɔ mi adzo le fia, miate adzo yi ɖe dziƒo le fofonye gbɔ. Ŋutilã mekpɔ li na bia be ŋutilã mieŋlɔ be ŋutilã be nya ma gbɔ. Luʋɔ ayi fia gbɔ. Ne metrɔ va ɖe, ekema miaƒe ŋutilãwo hã woatrɔ eye miaƒe ŋutilã woazu ŋutikɔkɔe ŋutilã. Ta miakpɔ be eyi ye Yesu Kristo fɔa, Biblia na míenya be egbe na Maria Magdala tɔ be negakasi ye ŋuti o, elabena ye mekpɔ ɖe yi kɔ ye ɖokui fia fofo la, nu kɔ yina wɔ ɖo. Ebe ʋu si ekɔ ɖi abe alẽvi la ƒe ʋua,
elle est bon akɔ ayi ɖe vɔsamekpe la dzi le kɔkɔƒe ƒe kɔkɔƒea me le dziƒo. Eye wòva yi wòma vɔ, tabi kpɔ be yòva enɔ anyigba dzi ŋkeke 40 eye wòfia nu eƒe nusrɔ̃lawo. Nɔ anyi be eye Yesu kua, vɔvɔ̃ ɖo nusrɔ̃lawo ɖi keke ge ɖe wo me eye ɖeke megatsɔ Yesu ƒe nufiafiawo vevi o. Woxɔe se be nuwo katã wodze agudu. Ta nenye be míaƒe toa ŋutɔ te ŋkua, ekema mele be mía atsɔ ƒe nya aɖeke ade dɔ mɔkpɔkpɔ aɖeke megali o. Ta mexɔe se be gbogbotewo nɔ tame bum ale yewo agatrɔ ava yi nɔ alẽ wum le gbedoxɔ me. Kasia Yesu ava do. Wodzi gbe ma xɔe se be ame ɖe meku fɔ kpɔ o. Wova Yesu va na woxɔe se be efɔ ta le ŋkeke 40 me etrɔ fia nu yiwo fia wo, efia wo nuku ɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la ŋuti. Eye woyi dziƒoa, Biblia be enɔ anyi ɖe Fofo la ƒe ɖusime. Hebritɔwo ƒe agbalẽ 13 sukukpe gbãtɔ yi 3 me, ŋɔŋlɔ na mí nye be Yehowa Mawu ƒo nu na mí le blime to mɔ vovovowo nu kple ɖoɖo vovovowo me, to fofowo dzi, to ƒo nu na fofowo to nyagblɔɖilawo dzi. Eye le ŋkekewo ƒe nu ya la, eƒo nu na mí to vi la me. Ame si wòɖo abe nuwo katã ƒe domenyi la, ame si me hã ye wòwɔ xexeawo. Eya ame sie nye eƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖe ɖe go kpakple eƒe nyenye blibo ƒe ɖeɖefia. Ame sie le nuwo katã ɖe te to eƒe nya la ƒe ŋusẽ me. Eya ame si kɔ mía ŋuti tso nu vɔ̃wo me kpakple eya ŋutɔ ɖokui la, esi wowɔ esiawo katã vɔ la, enɔ anyi ɖe ŋutikɔkɔe la ƒe ɖusime le dziƒo nuto. Amen. Igɔme nye be eyi Yesu wɔ dɔ tso míaƒe nu vɔ̃ ŋuti vɔ eye wòkpɔe be azɔ míezu ame dzɔtsuewo le Fofo la ƒe ŋkume eya ko hafi wòte wɔ nu kɔ, wòte nɔ anyi. Wonɔ anyi ko evɔ. Pa Fofoa gblɔ nɛ be nɔ anyi va se ɖe esime metsɔ wò futɔwo wɔ wò afɔɖodzinu. Alo? Igɔme nye be nu yi wògblɔ na luvɔ wɔnuteƒewo le paradiso me be woƒe luvɔ ya woate yi dziƒo vɔ makpɔ ŋuti nɔ va se ɖe esime agatrɔ va, matrɔ va o nenye be futɔwo katã metrɔ su eƒe afɔɖodzinu. Hallelujah. Ta Yesu be tɔtrɔ va eku ɖe nye kpakple woƒe dɔwɔwɔ ŋuti. Ne míebla abɔ be mí le dɔ ɖeke wɔ ge oa, Yesu anɔ dziƒoa. Ɖevi nye nu ye dzɔa. Futɔ la, busutɔ la, eye ame le hehe ɖe me ɖoɖo. Eʋɔdriba, nu yiwo yɔ le Biblia be elã la ava ɖo agamesu nɛ vɔ. Woƒo nu tso nya la ƒe dzesi ŋuti alo? Woƒo nu tso eƒe nɔmba ŋuti alo? Nu sia nu sɔgbɔ egbea, be amewo nava yi xɔ eƒe nɔmba. Wobe ade. Míabe enu yiwo zã mí le egbea, míenye nɔmba ma le me alo mele me. Ok? Eye kpɔtɔ koe nye be woagblɔ be va xɔe ɖe asi lo alo ŋgonu. Ye koe kpɔtɔ. Miame ɖewo
Ne mi ya xɔ ga le nye be gadzraɖoƒe wa. Mi me gayi na ame gbɔ. Mi machine gbɔ. Mi ƒo nɔmba. Mi tsɔ carte de me. Mi ƒo nɔmba ko ga do ne mi. Nɔmba kawoe nukawoe le fi me mi me nya. Ame sia me ɖo alɔme kaƒo nɔmba kaƒomɔ. Nukawoe le me atɔ ɖe fi akɔ aƒo ka wa yi fi me me nya. Ta game su be mi awɔ kaba. Bena Yesu va nyi wo nɔa. Mi nya nye ka di be egbi lolo na Yesu. Tɔnye me lolo ta me nya. Ne nɔ anyi didi ɖe egbe me lolo na o. Eve na alo. Amia mia tɔ lolo ta mi me nya. Ne nɔ anyi didi ɖe eve na. Ta mi kpɔ ga me keke Yesu nɔ anyi ma la. Egbe ma nɔ ve me. Ina de mi awɔ kaba de. Ne wate va kaba ne mi adzo. Ametia, mi awɔ kaba. Fifia mi gblɔ be Yesu ƒe futɔa me ya va yi do ɖe gbɔ. Ako nu ne be ye va ɖo fu xoxo koa. Ye va tsɔ ɖokui akɔ mlɔ Yesu be afɔ nu. Zizi le wɔ ge. Ŋusẽ le wɔ ge. Eme kɔ. Agblɔ mawu nya na amegbetɔ ɖe menye dzizizi o. Vɔa mi gblɔ be menye amee nye Yesu ƒe futɔ. Gbɔgbɔ vɔwoe nye Yesu ƒe futɔ. Ta gbɔgbɔ vɔwo ya la ŋusẽ koe le wɔ ge. Eme kɔ. Menye be ma va yi ƒo kpe na kɔta nye ne zo gladza. Katsu nyewo. Menye ye nye ŋusẽ ye edakɔ awɔ dɔ kple gbɔgbɔ vɔwo. Eta Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo ye le dodo ga yi dziƒo gblɔ na wo be yixe mianɔ Yerusalem. Va se ɖe esime ye miaxɔ ŋusẽ le yi me gbɔgbɔ kɔkɔe ava mia dzi. Ta gbɔgbɔ kɔkɔe be mia me yɔyɔ eya koe ate ŋu awɔe be miate ŋu awɔ ŋusẽ dɔ eye miazi gbɔgbɔ vɔwo dzi be woade tagu na miaƒe tɔa. Nu kawoe nye miaƒe aʋawɔnuawo? Eye wònye be aʋa me ye míele. Ame ɖeke be yina aʋa enye be aʋawɔnu mele si o. Vɔ dukɔ sia dukɔ mea, ne woxɔ ame ɖe dukɔ me ƒe aʋakɔ mea, dukɔe nane aʋawɔnuwo kple awuwo. Eme kɔa. Ta abe Kristo ƒe asrafowoa, Mawu eya na mi aʋawɔnu etae le Efesetɔwo ƒe agbalẽ ta 10 sukukui 2 yi 8 mea. Ena mi nya be mina ne mia dome ame sia ame na do Mawu ƒe aʋawɔnu blibo la katã. Menye ɖe o. Menye yi dzro mi le me o. Be miado aʋawɔnu blibo la katã. Ye wòdze gɔme na mi be ɖe. Egbãtɔ gbã miabla ali dzi kple nukɔ nyateƒe ƒe ali dzi bla nyateƒe. Abosam ƒe aʋawɔnu vevitɔ yi wòzãna kabaka woe nye alakpa. Amen. Alakpa. Egbeƒoƒo. Nui me le teƒe gbɔgblɔ. Fifia ne nye ele ɖokuiwɔ be Kristo tɔ. Hello. Ye ne le alakpa dam ɖe nu ka wɔme ne le. Ele abosam ƒe aʋawɔnu zã. Aʋawɔnu ma viviti me ƒe aʋawɔnu wònye. Fifia ɖe enu yi nye ame aɖe wɔ anya ŋuti wu ya ŋutɔa. Ta ne le eƒe aʋawɔnu zã ma, ekema eya azã. Yesu Kristo be xexe sia me ƒe fia gbɔna. Eƒe naneke mele menye o. Elabena mekpɔ alakpa le nu me ne kpɔ. Nenye be ele alakpa dam kema le abosam ƒe nu zã, ta ate ŋu azã. Nenye be mezi asi ɖe nu ya dzi, ye nɔnɔmetata yiwo le nu ya dzi wova, egɔme nye be nu ɖeka ɖe amea ɖe be nane le ame ɖe me. Ta nenye be abosam be nane le me oa, abosam ate wɔ nu kɔ azã. Eta Mawu be miatsɔ nyateƒe awɔ nu kɔ abla ali dzi. Ne wogblɔ ali dzi be nya fi ŋusẽ le na me ye nya li. Ta nanye be nyateƒe koe anye ŋusẽ na ye. Meɖe ƒuƒe me kɔ.
nyateƒe ɖeɖe ko nye ŋusẽ na wo. Megada le akpa akɔ ʋli ame aɖe ta o. Megada le akpa akɔ ʋli ɖokuiwò ta o. Ele yi nya le koa gblɔe. Ne ekpɔ be nya menyo be yeagblɔ oa, wɔ nu kɔ. Nya nu. Ok? Ne nyateƒea li na wo vɔa, ebe natsɔ akɔtakpo xɔ nu. Ne nyateƒea, wogblɔ nyateƒea na wo eye ne xɔea, ekema ne tsɔ ɖokuiwò na Kristo. Bo anya aƒetɔ kple ɖela na ye. Ekema ekpɔ ɖeɖe. Ekema ekpɔ ɖeɖekpɔkpɔ alo xɔxɔ ƒe gakuku. Ta xɔxɔ ƒe gakukua etsɔ ta na wo. Ta ne nɔ ta na wo gasia me gaɖi da ɖi o. Igɔnye megagblɔ wobe Yesu ma nya me ɖe le Yesu be nya me megakplɔ ɖo. Ne be nya me ɖe le wobe Yesu be nya me kɔ kema eɖe xɔxɔ ƒe gakuku a da ɖi. Vɔ nu yi le me nye be abosam ma nuka ye wɔna. Etsɔ na nya nɔ ɖo ɖe susu me na me. Tsɔ nya kɔ ɖo susu me na. O ha xɔ se fia be naneke be le. No ha o ke be Yehowa ya kplɔ la nye naneke me hiã mo. Kpɔ mo vi nya ma gblɔ ne le la. Naneke me hiã mo. Enuwo hiã alo enuwo me hiã o. O nyateƒe lo. Enuwo le hiã nye lo. Ekpɔa. Mawu be nya me nyateƒe yo. Abosam nu ya gblɔ le fi ya. Nya ŋutɔtɔ ne gblɔ. Leke na te gblɔ be naneke hiã o. Kpɔ eya hã hiã, eya hã le hiã, eya hã le hiã, eya hã le hiã. Ko nu kɔ. Vɔ ne nye be eɖɔ xɔse ƒe gakukua, ne o da antrɔe ma, gakukua kɔ wɔɖɔ gbing. Gakukua wɔɖɔ gbing. Kɔ kpɔ be o AMEHI ya te gble susu ya me ne o. Ta yi ya ma nu kɔ, ma wi kaba. Ta ne o tsɔ antrɔe ya, nuka dzi gbe o lo, edzi o. Ada dzi o be na ku. Ada dzefito be na ku. Etia o hiã be na do nu kɔ. Dzɔdzɔe nyenye ƒe akpo xɔ nu. Eye adzɔ dzi ŋuti, eye adzɔ dzefito ŋuti. Igɔme nye be na wɔ nu yi ke enyo be nu yi edzro be nɔviwo ne wɔ ɖe ŋuwoa, wɔe ɖe ya hã ŋuti. Nu yi kpɔ be enyo na yea, wɔe na. Nenye be amea wɔe na ye, adzɔ dzi na yea, wɔe na me ma. Eye dzɔdzɔe nyenye. Megawɔ nu yi ma di ba ame ɖeke ne wɔ ɖe ŋuti o, megawɔe la ame bubu ɖeke ŋuti o. Eye dzɔdzɔe nyenye ƒe akpo. Eye le dziwo ŋuti dzɔ. Eye le dzefito ŋuti dzɔ. Eye le dɔmenuwo ŋuti dzɔ. Ok? Ye wo be nalé xɔse ƒe akpoxɔnu ɖe asi. Ɖo eye abosam kpɔ be ye mate gble susu me na o. Ye mate gble dziwo awu wo zi ɖeka oa. Adzi be yeada nu afi buwo nɔ. Adzi be yeada nu ŋku nɔ le kpɔɖeŋu me. Vɔ eye wòzu be le katsatsa me kpakple Mawu zɔ ta, na abosam da nu be yeagba ŋku na oa, Mawu ana anya eye nu ka ye akɔ xe o. Xɔse ƒe akpoxɔnu. Kama antrɔ ɖe sia ɖe yi ho da kɔa, ate tsɔ xɔsea akɔ nu kɔ, alé nu yi wòda. Ne le ma ɖeɖe dzia, ekema me ya te gblẽ le abosam ŋuti o. Ye wo be ɖe afɔkpa. Emɔ yi zɔ ge mele emɔa dzidzi ta ɖe, do afɔkpa. Afɔkpa ma eya nye dzadzraɖo ɖi hena gbeƒã ɖeɖe ŋutifafa ƒe nyanyui la. Igɔme nye be ava yi ɖe gbeƒã nyanyui na ame yiwo gale babla me. Game ne edze ma ya wɔ ko la, edze nu gblẽ le abosam ŋuti. Amen. Hunɔ ɖe eli. Eya ɖeka gbɔgbɔ vɔ̃ 30,000 ye le me. 400 ye le me. Ye ne dze va gblɔ Mawu nya ne kaka wòtrɔ dzi. Ese gɔme. Ekema wɔ nu kɔ. Egblẽ nu le abosam ƒe fiaɖoƒea ŋuti. Nu katã ya me ma ɖeka xɔ gbɔgbɔ vɔ̃ mɔ kaka da ɖi o. Ŋusẽ dzim wòle, ŋutifafa dzim wòle, dedienɔnɔ dzim wòle, vɔ ena wòse gɔme be ɖe, ne Yesu ɖeka le si koa, evɔ. Nu ka ta wòxɔe se ɖo? Egblẽ ne ko te. Mi ame mɔwo te xɔna Mawu dzi se kaba, nu ka ta wòxɔe se ɖo? Wova yi tsɔ wò de asi nɛ be ne wu.
Ocho photo ko yine. Amado copy na digban le onto han ko yi. Photo le ogbo. O de nu isi anu wa te wa o we. O yo eza opo. Ocho tu de dio o de gbo. O kaka opo. Ta o blona me ave. Oh, amaku o le dire. Amega ga tro. Amega la gbe. Ebenka. Ebe kpọrọ mmanya wa ekwa me ala. E o va kpọ e la gbe nya tefe. Ye ta ese go me o e lengo na e le gbogbo. Ta to o se ye to. Ye bi pakuli da dogo. Ye le nya glo ni. Ko le nya glo fle kakare ji o le kpọ be nya nse la si o. E ji be nya nse ka e me yo tro de ke ben ko so. Me yo bo mo de ke ben ko so. Ni se mi ko Yesu. So va ver, dice, dasi Yesu be nya na Daniel. Ni nye nya la wa ntonto bla na e. E to na bo. Ona Yesu ko. Na ji be a pon sen e kama le na be na dasi e po to keke ni si. Na ho Yesu. Ne to nya be nya te fe a ho lo ma ho. No ho e va ko nu ko. E gbun la bo san fia do fentie. E ko me le kokko. Afiate oma Yesu be mawo be gboro be ere an ere dira gbogbo ere ne no si we nyala ele no be na nyanya isegame me de ye be nye trosuola ye messaggio cade ko do ko flumo pa ko singa kaba trosuola yo be o sesea joka subolo 6 ans. Ama kwa afobea fan tia do ha be nye Kristo tode bogo kokoebe mi na maukwe nyala na do agbogbo le nyame enyado la nomo ayomo e yako hafi ne nya subole mo wa o sesobo ne nya de krema si o wa o sen de krema li o ne nya vide le mo wa o sen vide la si o menye gao nana de mawo dome e ya we ba do sen le mawo yon globe anaga go ko mawo do amanyo enyo vo be na sese le gbogbo me ele be mawo ko nya e wa no e no gomo jesuku mere e hogbanto a fi ole boko no de terensi si maganya tukamo to nyo ba no pada fe akpobo e ko pada fe to na nya maganya nkonto planu kayo te game ho gliko ya ko obe ati mo nyala ko na asera ti nya na le biblia pampro kokode mo to na gbafo mo jono kaka na ko ele pampro atame anodu aflaga akpobo nyema sabe dole kama akpo nyema sabe dole kama wa akpoa enyi joka ye no na osiwe no chopacha be wa jawa malan no choture jiwa no dea ma na nekele nti o yo bede be na pacha mega jayo antrene ga toyo echupe mega loyo e sajoka variété black tonvo eyi nyema sabe dole kama akpoa de dema isi o ye be Jésus-Christ to Biblia pupu ina ne le asi le susu meno ke nyabe ne osagbedo ya madi yensio Biblia pupu ina ne le susu meno le gbogbo meno e nyabe no ga de adinu mena e han enu ya mo na ne kele yensio pero ko mele kokko ta enyado la nomo amen e yako afie aten awo ava e ana gbogbo yoe le nuble la nigbandia wazu aforojinu na Jésus-Christ obo dola yiwo gbe o ma tro jimo wa wazu aforojinu ne eye o block pele ti be e pere si on ti la mi atogbe dodora fun vivovo
Bedodora kao. Koko popo. Kuku dede. Akpe dada. Bakple nuko. Nyahoda ko. Pe bedodora ko vivovo. Ta bedodora e ahanye nuko. Afawo. Nani. Kolose te ope agbanle. Eta ton kuku ya delia. E bena ni atop salmo. Radijio. Ple gbogbo me hao. Ta radiji na Yehowa e ya hani nyapoe ava woni. Amen. Ito ni va nous faire les filles à yoda gbe. Temia dada madame ko seli da sena mi ve. Devi sede. Ina chochi. Boko me chochi. Eno vai de ntubu. Ntwanye uno. Et de via comme quelqu'un yi eno agbo. Et de via fondé me quoi. E je haji. No chochi ha oji. Ado afide uno ayo asonto neve e via me gala fa ya manozo. Eno hama no regio. Be de yaro lana. Ta ntua boke. Ne nkure agba. Ta gome wayi. Ta dobe yayi. Inya huno a hosu na bolowe afem alo. Tro no na a hwa de sia de me. Tro de sia de plebe a ho. Ta a hwa eye yanto ha vona le nwa. Be ba kezon kwa. E do le via ne va itona nele a ho me va na. Voi yanto no wa yi ho ma me. Megbe ogena de eme. Devia dima nkata odere si ode ga fond dima kwa e ga je haji. Oyo le haji mo nu won ko. Mo nu la mujudo. Ya odere ga kwa me. Plus zo no gbe yi kwa. Ma ga te ntro do yo. Ne va yi e be ku kwa ko ya va epo. Devia le haji ga nye le gbo ko ko. Sai ne le haji ma gbo ko ko na me. Miya. Haji la amayiwe lenti lanwa. No aji ha no adoli. E wa ko doli ya do ngun le dadi wona yi be el aseye chocho polom le gbogbo me atendi ha de ka ga koko nefa na cho bubu akode me gbogbo ko e na e ko de me na ga trova ji pro ma ga trova ji o gbogbo e na ta de vima de vilo e yo le hadim de mare e ye nchu ade hunu ade be ne yi ho ma me e yo so kaka do votran batro me boss be hunu e me nya ho hadim ga do fian ko tote e fo votra ko Yesu bona ko Yesu bona ko o gere fa mi yo wa ne cho ba cho yo do ba nchu apo e kaka ko o bu mi ta e ye yi do. Hallelujah. Bokon abonu obule. De vie ava jo yi edugame ya. Ba nuka eva jo. Eyi bokon akpo hunu akpo ye bonu. Yesu yo me de vie le. Eva ko Yesu. Refu emba kwa. Ta hadiji de ha yen nuka. Nsin nani. Efeso to va gbanle ta ton ku ya sekelia. E ya ha we mi acho hadijio. Salmo pakple e hagbenyo akọ kafunya pe ma akọ don semia do kio miya ni afia do yo na be agalamato de vinyeme oba makpo mo ayagblema ajiha jomeblo na danu ya matunde ndudu anu jomeblo na dofima do ko do agbele akoe na ti de asi jajame ele na oba na jo ba ya nyemesio ma no fi mo ako gadel chen gadel okay zuwa tonye kle no nyo ovona na mota no le anyi majina
Pode ir cavalia. Machine. Nyada cava. OK? Ha na nuko. Ha aso. Ba ha ye nuko. Ba menye ba gbenyenyu ta ma ji ha ba nya yo. Gbenyemenyu ta nye ma ji ha ba nya yo. Ta ni mi le ha timbe. Menye ha gbe ele be vire na mia o yo. Nyati ka o ele ha. Nyati ma o de o le nu fiam o gbogbo. O le nu fiam o luvo. O le nu sendom o luvo. Va o le nu gbolem le abosam o don la o paple yan to nti. Mara fu me kwa. Ta ne mia ji ha menye ha ye me le ma o ko nyanu ye mia ji. Menye enyando ha ye mia ji. Ete ha do nya me gbe na bo ma ji ma so. Mi pa kinka ajoro agbaja apese nyando ha no na afimo Kristo me nyando ha ma na ni ba yi na gba nebe Yesu le me ni Kristo to ha nyando lo ha ta ne be ma subo ma unye ma nya ma bubu e ma ji ha no ba le ji na ma ko ma elle a ville une popomna à toi. Tamé mi toda au. Mauni. O mauni. Nye nuku. Nye moya. OK? Mawa ele hajimna. Manye amao, manye nupola o. Ba de quoi ma quoi? Ta pas bide le salmo khlem kode. Maunto ato hagbena. Ato salmo akona hajim. Amen. Salmo alofa de ka bla nevo e asiekelia. Eyi blana yi bena de ba le kuku ya tolia me ebe ameyo lo pa baji ha wa tuase de Yehowa nti. Hallelujah. If you have made a fool, I say to Tore, I'm ready to say la badia. No man may need to say la badia, go ya me a ledo. Magatem 4. Elle dole matin 40. When you taye, Nano ba AMEHI si mo popomelo. No, yani mi madom senamo. Kristo to aledo. Kwa no mi ti gbam de ngotinu. Enyaba kafla gamela foyamo yo jagwaka dana ne ko bana bana da ne ngaba yiro ye bobo na o ga jagwaka da bu ba yo ba me ba ta ne me ba gba to bana Edo avozire. Edo avo. Hallelujah. Ebenele dolemde. Bonko. Chwa se na mau le odobaji. Nenye be abosan alo be dola de va si le dolele mame. Ave de yamele jiro. Nyonu yamele jiro. Ntu yamele jiro. Onko. Epote ba gbako. Echu. Viens gagner nubu be dole me le han fo mau po be le kafunde na de sesenia ada do na lo ma de ne gama masu na obe na jola ni banji o kaka na poko e fo glimiti ba fu e mako amako hallelujah. Avere nam. Votre Bible. Corinthe topa gban la evelia. Eta ewo. Bukwe eton. Ire adelia men. Bible anami nya bana
togbɔ be mí le zɔzɔm le ŋutilã me hã la míaƒe aʋawɔnuwo la womenye ŋutilã me nuwo o ke boŋ wosẽ ŋu le Mawu me to eƒe gbɔgbɔ la me hena mɔ sesẽwo mumu ƒe anyi ebe míeɣea tame ɖoɖo kɔkɔwo ɣeawo va anyi sese hena toɖoɖo Kristo. Tamedzi magblɔ na wò bena ame yiwoe Abosam tsɔ nu tsyɔ mo na eye womate ŋu axlẽ Mawu ƒe nya ase naneke le eme oa nye kpakpli wo gbɔ wòtso bena mɔ sesẽ yiwoe Abosam tu ɖe woƒe agbemea míagba mɔ sesẽ mawo eye míazi wo dzi bena woava ava se Mawu ƒe nyanyui la gɔme ate ŋu aɖo to Mawu. Ne míazi wo dzi ɖe menye gɔnye be míazi ameawo dzi o gbɔgbɔ yiwo le mɔ xem na wo tsã gbɔgbɔ mawo dzie míazi be wɔnugɔ woado go le wo me míabla wo akɔ ɖo ɖe aʋlime eye amewo le ƒuƒlu zɔm le ƒeƒle zɔm la ame yiwo katã gbɔgbɔ vɔ̃wo le zɔzɔm la wonye ŋusẽdzilawo ta ne wose be ŋusẽ megale yewo si egblɔ na wo ne va Yesu gbɔ Yesu ana wo ame ŋudzɔdzɔ ana wo ŋutifafa eye ana wo ŋusẽ kaba ŋutɔ woava le ƒu eme kɔ eye ebe míahe wo va azi wo dzi be woaɖo to me ka Kristo womaganye ame siwo ɖua feŋu le Kristo ŋuti o womaganye ame yiwoe asisi afɔ ɖe Mawu ƒe nya la dzi o ke boŋ woawɔ ɖe edzi medie míase egɔme be ehadzidzi ewɔa nu geɖe le gbɔgbɔ xexea me ne míeɖo ŋkua eye Israelviwo dzo le Egypte yina ɖe Kana eye wodzo le Gilgal eye wotso woƒe aʋanuyiwo vɔ wova ɖo Yerixoa wokpɔ be Yerixoa menye du ye woate ŋu axɔ elabena egli yiwoe le Yerixoa ŋutia wonye gli kɔkɔ titriwo menye agbogbo be nyagblɔm mie le o. Yeriko ƒe glia ekɔ vɔ be titri mea minya esɔ tasiaɖam wɔme atɔ̃ woate ŋu zɔ le edzi le kasanu menye be woazɔ le wo nɔnɔewo yome gblɔm mie le o lo esɔ tasiaɖam ɖeka le fi 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 wɔme atɔ̃ yi gɔme nye be eglia ekeke wu míabe exɔ ya me ye le glia be titri me ye ma ok ta nu kae le Israelviwo si woakɔ mu nenem ƒe eglia aƒu anyi o naneke o Yehowa gblɔ na wo be ɔwɔ nu kɔ woaƒo xlã eglia zi ɖeka gbe ɖeka kaka ŋkeke wɔme ade ŋkeke adre agbea woaƒo xlã zi gbɔ zi adre eye woado wòli sesĩe ekema eglia woanye kpo nu ma ye wowɔ eye eglia wonye kpo vɔ yewo le zɔzɔm anu ka wɔm wole wole Yehowa kafum ta míekpɔ be míaƒe hadzidzi míaƒe gbedodoɖa kple míaƒe ɣlidodo wonye nu ka aʋawɔnuwo gake ne míeke ɖe Kronika ƒe agbalẽ evelia me eta blaeve kpokpoe gbã va ɖo blaevevɔ adelia dzi gaŋkui nye ɖe aha woƒoe nam merci Kronika ƒe agbalẽ evelia Kronikawo ƒe agbalẽ evelia eta blaeve nye wɔ vɔsia mi gavɔ nye ya ƒe vivi la ame yiwo ƒe akɔmetɔwo le fe nyim wa wogblɔna akɔmetɔwo be nenɔ anyi kpo le esia megbe la Moabviwo kple Amonviwo ho aʋa ɖe Yosafat ŋu eye Meunitetɔwo kpe ɖe wo ŋu eye
Ova gblɔ Yosafat bena kpɔɖa. Ameha gã aɖe ho ɖe ŋu tso Aram to ƒu la ƒe go keme dzi. Eye kpɔɖa wole Hasasenon Tama si nye Engedi. Tete Yosafat vɔ̃ eye wòtsɔ eƒe ŋku ɖo Yehowa didi ŋu. Eye wòna woɖe gbeƒã le Yuda blibo be woatsi nu adɔ. Eye Yuda va kpe ta be woaƒo koko na Yehowa. Yuda du katã me wotso be woadi Yehowa. Tete Yosafat va Yuda kple Yerusalem ƒe takpekpe la me le Yehowa ƒe me le kpɔ yeye la ŋgɔ gblɔ bena Yehowa, mía fofowo ƒe Mawu, ɖe menye wòe nye Mawu le dziƒo kple dziɖula ɖe dukɔwo ƒe fiaɖuƒewo katã dzi oa, asiwò me ŋusẽ kple kamesesẽ le, eye ame aɖeke mate ŋu anɔ te ɖe ŋuwò o. Ɖe menye wò nye Mawue nya anyigba sia dzi nɔlawo ɖa le wò dukɔ Israel ŋgɔ, eye nètsɔe na xɔ̃wò Abraham ƒe dzidzimeviwo tegbee oa. Wotu aƒe ɖe edzi, eye wotu kɔkɔeƒe ɖe edzi na wò ŋkɔ la gblɔ bena, ne dzɔgbevɔ̃e, yi, tohehe, dɔvɔ̃ kple dɔwuame va mía dzi, eye míeva xɔ sia ŋgɔ kple ŋkuwòme, elabena wò ŋkɔ le xɔ sia me, eye míedo ɣli na wò le míaƒe xaxame la, ekema nasi, eye naɖe mí. Azɔ kpɔɖa, Amonviwo kple Moaviwo kpakple ame siwo le Seir to dzi, ame siwo dome meɖe mɔ na Israel be woato, esime wotso Egipte ke boŋ woɖe aha na wo eye wometsrɔ̃ wo o la, kpɔɖa woawoe nye esi be yewoawɔ vɔ̃ ɖe mía ŋu, eye wova be yewoanya mí ɖa tso wò anyigba si nètsɔ na mí la dzi. Mía Mawu, matrɔ ʋɔnu wo oa? Elabena ŋusẽ aɖeke mele mía ŋu be ɖe ameha godoo, ameha gbogbo sia si ho ɖe mía ŋu la ŋuti o. Míenya nu ka wɔ ge mía la o, negbe ŋuwò ko míaƒe ŋku le. Eye Yuda blibo la tsitre ɖe Yehowa ŋkume, keke woƒe vidziwo, wo srɔ̃wo kple woƒe viŋutsuwo ke hã le eme. Tete Yehowa ƒe gbɔgbɔ dze Yehatiel, Azaria vi, ame si nye Benaya vi, ame si nye Yehiel vi, ame si nye Matania vi la dzi le takpekpe la me. Enye Levi vi tso Asaf viwo dome, eye wogblɔ bena, mi ƒu to anyi, mi Yuda blibo la kple Yerusalem nɔlawo kpakple wò fia Yosafat. Ale Yehowa le gbɔgblɔm na mie nye si, migavɔ̃ o, nye ameha gã sia, eye ameha gã sia megadzi ŋɔ na mi o, elabena aʋa la menye miaƒe aʋa o, menye miaƒe nya o, ke boŋ Mawu tɔe. Etɔ la, mi ho ɖe wo ŋu. Kpɔɖa, woava Hazito dzi mɔ dzi, eye miaƒo go wo le bali la nu le Yeruel gbegbe ŋgɔ. Miele asi de ge aʋa la me o, ke boŋ mitsitre ɖi ne miakpɔ ale si Yehowa le xɔxɔ ge na mi. Yuda kple Yerusalem, migavɔ̃ o, eye dzika megatso miaƒo o. Etɔ la mi ho ɖe wo ŋu, Yehowa li kpli mi. Tete Yosafat de ta agu, eye Yuda blibo la kple Yerusalemtɔwo de ta agu ɖe Yehowa ŋkume, eye wodo gbe ɖa na Yehowa. Eye Leviviwo siwo tso Kehat viwo kple Korah viwo dome la tsitre, eye wodo ɣli sesẽ kafu Yehowa, Israel ƒe Mawu la hoo, eye wofɔ ŋdi kanya do ɖo ta Tekoa gbe dzi. Esi woho la, Yosafat tsitre ɖe ɖi gblɔ bena, mi ɖo tom, mi Yuda kple Yerusalemtɔwo, ne miexɔ Yehowa,
mia mawo dzi se la ekema mianɔ te eye ne miexɔ eƒe nyagblɔɖilawo dzi se la ekema adze dzi na mi tete wòɖo aɖaŋu kple dukɔ la be ne woho la yeaɖo Yehowa ƒe hadzilawo siwo ɖoa atsyɔ̃ kple kɔkɔe hedzia kafukafuha la akpablalawo ŋgɔ eye woanɔ ha dzim be mida akpe na Yehowa elabena eƒe amenuveve li tegbee eye wòva me esime wode asi aseyetsotso me eye wole kafukafuha dzim la Yehowa kplɔ xadelawo de Amonviwo kple Moaviwo kpakple ame siwo tso Seirto dzi ame siwo ho ɖe Yuda ŋu la eye wowu wo nɔewo tete Amonviwo kple Moaviwo tso ɖe ame siwo tso Seirto dzi la ŋu wodza wo ƒu anyi eye wotsrɔ̃ eye esi wotsrɔ̃ Seirto dzi nɔlawo vɔ la wotsrɔ̃ wo nɔewo. Esi Yuda va toa tame le gbea dzi la eye wotrɔ ɖe ameha la ŋu la kpɔ ɖa ame kukuwo ɖo aba ɖe anyigba eye ame aɖeke mekpɔtɔ o. Tete Yosafat kple eƒe aʋakɔ la va be woaha aboyonuawo eye wokpɔ kesinɔnuwo awuwo kple nu xɔasiwo le wo dome fũu eye woha wo ale be wòwu tsɔtsɔ na wo ŋkeke 3 sɔŋ wole aboyonu haha dzi elabena wosɔgbɔ ŋutɔ. Le ŋkeke 4 gbe la wokpe ta ɖe kafukafu bali la me elabena afi ma wokafu Yehowa le eya ta wona ŋkɔ teƒe ma be kafukafu bali me va se ɖe egbe. Haleluya, haleluya. Nu kae miekpɔ le teƒe ya? Miekpɔ be eyi ye aʋa dzɔ ɖe Yuda dzi le esime Yosafat nye fia na wo. Yosafat do dzesi be ale yi woho aʋa la aʋakɔ mele ye si be yeate ŋu kpa akɔ kpakple ameawo ta eyina dukɔa ƒoƒu eye wɔ kɔ wotsi nu dɔ wodo gbe ɖa dzi Yehowa ƒe ŋkume eye wogblɔ nɛ be eya koe axɔ na yewo. Wonya nu si ye me woto va yi wonya woƒe dzɔdzɔme ŋutinya wogblɔ ele na Kristo tɔ ɖe sia ɖe be wòanye nu siwo Mawu wɔ. Emi le dzidzime be nyagblɔm ɖe menye miatɔgbitɔgbe be nyagblɔm mie lo. Nu baɖawo sɔgbɔ le wo me. Nu yiwo Mawu wɔ ɖe mia ta ele be mianya yawo eye miaɖo ŋku wo dzi nɛ. Mawu ɖe eve mianu miaɖo ame aɖeke me ɖo hi wò ya ne nyo mianye menyo eya ta Yesu ku ɖe tanye ɖo. Ta nenye be Yesu ku ɖe tanye nu kae Mawu aɖe asi be kɔkusiwo, dasiwo, anagbato siwo, enɔgekpo siwo wa ava kpe ta ɖe ŋutinye ne woanɔ nye ʋu. Mate ŋu ɖe mɔ wo ɖe. Sikatɔ va ɖe aʋatra me woatso nye ya nam. Mate ŋu dzɔ wo ɖe. Eɖeƒe me kɔa ele be naɖo ŋku mɔ dzi na Yehowa be ɖe etsɔ Yesu via kogo wozu ame abe enye ene eye wòku ɖe nye nu vɔ̃ ta eya ta megaɖe mɔ ga be ɖe nye ya megazu kplu na nu vɔ̃. Amen. Ne nane xe mɔ nam le dɔ si Mawu ɖo nam me be mawɔ kpe ɖe ye ŋuti le eƒe fiaɖoƒe ya mea magblɔ na ma be ŋusẽ be le nye asi o be ya ŋutɔ ne kpe akɔ kpakple nua ta nu ka nye ama o madzi ha makafu wo mado wo ŋkɔ gã ɖe dzi nye madzi ha makafu wo mado wo ŋkɔ gã ɖe mebe madzi ha makafu wo mado wo ŋkɔ gã ɖe dzi madzi ha makafu wo mado wo ŋkɔ gã ɖe dzi madzi ha makafu wo mado wo ŋkɔ gã. Hallelujah. Nasrafo do xa ɖi nam ye nye ame le mɔ dzi
le hama jim le yim de mi khosem kaya jo. Hein? Wakahale. Mais de quoi me le comment? Non, da bravo, va chomona, nkaya jo. Ne me le hama jim kaya jo. Nya, yeho anto jangona to. Ne yeho a jangona. Afia me ado be yo do ka be yo awunyere. Ademona wa. Hallelujah. Tanye ma wo ka fula. Nye haji. Me wo nuko. Melia si ple Yesu. Le zozo. Baba. Odema si nebe. Waklo. Yeah, me nyebe neme zo le Yesu manabe na makramo apo yata le so le Yesu zo le Yesu le nyemo katante Zonzon Yesu dedeko les zonzon plaignent Yesu zonzon plaignent Yesu les mots qu'attendit les zonzon plaignent Yesu Zonzon ple Yesu dedeko. Alléluia. Nele gaya jingle ko se nuka ya jo. Yesu va le agbo. Alléluia. Que di plini ezo ka ba do ami ogbo. Nuka ya jo. Oh nuka. Wa ka je anila. Wa de to go ba gombo. Wa be yo pen. Nuka ya no ogbo no. Nkaya no bono. Me manyawa da zo amanu viala. De vi me e wo me so amanu viala. Ta ha me se bo wo jwa me to la me taji be ko du yo we fia. E be da si za do nyu de ka si be je mo aji. Biga ore no manyo. Biga ore go manyo. Hallelujah. Yehowa le fakiri. Neni edu irejia. Akomi on hadeji. Neni edu irejia. Awo afayomi ma tenwo. Hallelujah. Neni edu irejia. Ab yodona ni neni eva me mi eledo. Yehowa yodona ole. Edo hanyan tina o. O de kam agazo bedo. Yesu no ani banjide. Egblove. Menye de kayo ela bena fofoli pati egbe ngata we anyebo nka o hamu yo de kayo fofola le pakule Yesu le pakule boko ko le soka kafu na ele eduji lo katan blami magalo azo oluvon magaten bademo ne oluvon be agbade mo le gbo oluvon yin nu kata ene le branu le menye chitre e na mi akafu Yehowa nye luvon nu kafa blanu ene le menye chitre e na mi akafu Yehowa na mi atwase na mi ola na mi atwase na mi adela na mi atwase na mi kablila e enyi mi apo akpokonu e enyi mi apo nyakoda le akọ na mi atwase na Yehowa na mi atwase na Kristo Yesu jilu le fa bota e fa nkwenye nkunu edu jina mi afe nane liye ite jono mi ano haje Fou
grandit.